Još pre 20 godina profesor Vukoman Maksimović, doživotni predsjednik ekološkog pokreta Panonska Zora, je u svojoj knjizi Ekologija je nauka sadašnjosti i budućnosti definisao pojam ekološka svest, rekavši da je ekološka svest deo društvene svesti koje se ispoljava na 3 nivoa, na nivou ponašanja, spoznaje i ciljeva. Ukoliko samo jedan od ovih nivoa nedostaje, ekološke svesti nema. Sa profesorom Maksimovićem razgovarali smo o tome kako se ekološka svest izgrađuje. Znanjem, radom i saradnjom postiže se uspeh. Inteligencija bez ambicija isto je što i ptica bez krila. Za naš grad i za naše stanovništvo, za ovaj region, u čemu je spas? Da traktoristima omogućimo da na vreme uspešno stignu na njivu, da nas njiva ne izda, kako kaže narod. I savladamo koliko je moguće klimatske promjene, da se prilagođavamo, da caruje, da kovač u kovačnici kuje potrebne alate, da đak sam uspješno radi domaće zadatke i da je što dalje od igrica i od mobilnog telefona. Da stigne na bašticu, da zalije mladu sadnicu i štiti svoju ulicu. Davno je naš dečiji pesnik Ršumović, koji je nastavio to pesništvo Zmaja. Domovina se brani knjigom i đačkom brigom, pesmom o nebu, majčinom brigom. Domovina se brani lepotom, čašću i znanjem i lepim vaspitanjem. Davno je on to izrekao, bez, da kažem, u sadašnjem vremenu nema rasipništva, nema hvalisanja, bez destrukcije, bez sujete, ozbiljno prihvatanje poruke da zajedno možemo sve, da se sve svodi na to, da životi svih građana i sve naše dece budu bolji, da nam deca doživljavaju čista rosna jutra u srhu ptica i da na vreme shvate i prihvate da je jutro prvi susret sunca, slobode i svesti. I da to bude ne samo za sadašnju decu, nego i za svu buduću djecu koja će se roditi. Oslobodimo se tereta prošlosti. Shvatimo da je rad vrelo ljudske hrabrosti. Služimo se istinom. Nije lako suprotstaviti se moćnim koruptivnim grupama. Treba rano naučiti mlade ljude da istina postoji samo jedna, nema više istina. Laž je veliko društveno zlo koje stvara nova društvena zla. Ogromna bogatstva naše zemlje nalaze se u rukama malog broja ljudi. Mnogi prirodni resursi, rezervati, moraju postati državni i dati se na upravu proverenim entuzijastima i država treba da ih čuva. Promenimo način razmišljanja, poručuje profesor Vukoman i kaže: znamo protiv čega smo, a ne znamo za šta smo, i poručuje da se ne treba plašiti reformi, ali i sa žalošću konstatuje da još uvek nema preko potrebnih moralnih reformi. Sa ovom reformom treba krenuti odmah. Nije važno koju partijsku knjižicu imaš, nego šta možeš da uradiš za svoju zemlju i svi građani treba da budu pobednici i da tu pobedu slavimo zajedno. Ne možemo tražiti više od onoga što imamo. Mentalitet se stalno menja. Treba jasno ukazati onima koji su skloni ovome da nema više tezgarenja, lako ostvarenih dnevnica, lakih zarada. Neka svako radi ono što najbolje zna i neka bude zadovoljan sa onim što ima. Neka školovani i pametni ljudi ostanu u našoj zemlji. Zrno znanja probija dalje od zrna čelika. Mnogi dobri zanati kod nas više ne postoje.
Nema stolara, nema kovača, obućara, nema dobrih vozača, mašin bravara, nema čuvara pašnjaka, nema šumara, nema fabrika za preradu voća i povrća. Treba više farmi. Obnovimo salaše u Vojvodini. Mnogi muškarci i žene prerano su oterani u penziju. Kakav nam je odnos zaposlenih i broja penzionera, to znamo. Samog sebe pobediti, to je najteža stvar. Kakvo nam je obrazovanje? Svaki treći učenik nam je nepismen. Jučerašnje stečena znanja sutra već ne važe. Koliko nam se djeca druže sa Zmajem, sa Ršumovićem, Bećkovićem, znaju li za kolo Branka Radičevića? Ovo se naravno postiže čitanjem knjiga od ovih pesnika. Šta je sa kulturom mladih generacija? Jedan ozbiljan analitičar pre 8 godina svoj stav prema našoj kulturi je ovako izrekao. Kultura nam liči na koru od banana bačena pored korpe za otpadke. Stare osobe najteže podnose sve ove krize i skupoće. Za jednu bolest imate 20 vrsta lekova, a samo je jedan pravi. Farmaceuti profitiraju. Ko im u tome pomaže? Nije teško dati odgovor. Nauka treba da postane sluškinja napretka, kraljica nikako ne, rekao je profesor Vukoman i podsjetio na poruku upućivanu našim velikanima. Svoj život posvetio je nauci. Odgovorno ističem da sam nauku posvetio životu. Dobar dan našem ekologu, profesoru Vukomanu Maksimoviću. Danas se nalazim kod vas u kancelariji i videla sam puno zanimljivog materijala, pa ako bi htjeli ukratko da nam ispričate o kakvom se materijalu radi i šta sve predstavljaju ove knjige, skripte, slike na vašem stolu. Pa ovom prilikom dobar dan i da izrazim zadovoljstvo za ovaj susret. Rado bih poželeo da kažem o počecima pokreta Panonska zora. Počeci su u društvu inženjera i tehničara koji je imao više, da kažem, aktiva. I 1987. godine nas 10 ljudi, intelektualaca, formiramo aktiv ekologa u okviru društva inženjera i tehničara. A samo godinu dana kasnije, pošto sam tada radio u fabrici sintetičkog kaučuka kao inženjer za kontrolu fizičko-mehaničkih karakteristika, pripremam, s obzirom na stanje BG-a, da organizujemo ekspediciju, vratimo život BG-u. Nije trebalo mnogo poteškoća, imao sam veliko razumijevanje i u avgustu mjesecu sam u sedištu Društva inženjera i tehničara Svetozara Markovića broj 2 podneo taj elaborat kako osmišljavam tu ekspediciju i kako bi trebali da je sprovedemo odavde ispred Supa, da krenemo sa 2 broda sve do rumunske granice, ne najavljujući se da provodimo tu ekspediciju, da bismo na samoj granici uhvatili pravo stanje vodotoka BG-a. Tada se voda u BG-u crnila kao da je nafta. U takvom je stanju bili i 1. i 2. oktobra sprovodimo ekspediciju, vratimo život BG-u. Ovaj bilten svjedoči. I taj, tako da kažem, ekološki podvig sa 7 tamnih tačaka uzeli smo uzorke, označili i onda da se izvrše hemijske i biološke analize. Obraćajući se našoj laboratoriji u Servo Mihalj, oni su rekli da bi vi, a to je bilo posle godinu dana našeg početka, da bi mi to
vama snimili, treba da uplatite 400.000. To je nepojmljivo bilo za naše pojmove u to vrijeme. I mi smo se našli u nevolji, obratio sam se ovom hidrometeorološkom zavodu u Sremskoj Kamenici i tamo bio jedan divan čovjek i on kaže, te uzorke koje ste uzeli, ako je prošlo 24 časa, ne možemo biološke, a u tom spašavanju i traženju ne možemo izvršiti hemijske analize, a biološke analize, a hemijske možemo. I odnijeli smo uzorke i tu se sve nalazi u tom biltenu šta sadrži ta voda tadašnjeg BG-a. Posle toga, jako sam postao, nekako da kažem, propratile su sve novine, tada nisu bilo toliko televizija aktuelna, i Dnevnik, i Novosti, i List Zrenjanin, i Politika, pa čak i onaj popularni časopis Galaksija objavio je taj naš podvig, da kažem, tu ekspediciju Vratimo život BG-u. I imam jedan susret, neobičan, posle godinu dana te ekspedicije, sretam se sa on je radio u Zavodu za urbanizam, bio je arhitekta, rodom iz Dimitrovgrada i napravili smo susret ovdje baš na Lesnini i on mi je poklonio knjigu Opljačkana planeta, 89. godine. Čak ima i posveta, ne znam da li bi mogao da je pročitam. Pa možda. Mom prijatelju Vukomanu, prvom ekologu Zrenjanina, a samim tim i jednom od prvih ljudi Zrenjanina. Nadam se da ću u Vukomanu uskoro moći da podarim knjigu Jedna planeta je spašena u minut do 12. Sa poštovanjem, Ivan Dimitrov, ekolog. On je bio rodom od Dimitrovgrada. A ovu knjigu je napisao Nemac koji je bio doktor nauka u Demohrišćanskoj stranci. I čitanjem tada u to vrijeme knjige, on se zvao Herbert Gruhl. Čitanjem ove knjige bilo je zastrašujuće kako je predvideo šta će sve sa ovom planetom da se dešava i koje će teškoće ljudi da trpe. Zanimljiv podatak. Hvala vam, profesore, na ovoj interesantnoj priči. Evo prilike da čujemo još jednu zanimljivost iz vašeg dugogodišnjeg rada kao ekologa. A to je da smo u našim časopisima koji je izlazio 25 godina 3 puta objavili najljepši ekološki tekst koji je izrečen od strane poglavice Sijetla 1854. godine tadašnjem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Prvo značajno delo koje sam ostvario u kretanju ekološke misije jeste sprovođenje ekspedicije vodotokom BG-om, čiji sam bio stručni rukovodilac sa 2 broda. Jedan se zvao Potisje, a drugi Visočica. Ekspedicija je trajala 2 dana, 1. i 2. oktobra 1988. godine. Sa 7 tamnih tačaka uzela uzorke, izvršena analiza i te rezultate su objavili i Novosti, i Politika, i List Zrenjanin, pa čak i nekada popularni časopis Galaksija. Drugo moje značajno, kako da kažem, delo na polju ekologije, potpisnik sam aneksa u našem rumunskom gradu Temišvaru, gdje smo 4-člana delegacija Panonske zore primljena i
juna mjeseca 1991. godine potpisujemo aneks da dvije države krenu u čišćenju BiH-a. Ali su uskoro nastale smetnje, znamo koje, odvajanje Slovenije i sukobi u Hrvatskoj. I treće značajno djelo koje sam ostvario dok je bila Jugoslavija pod sankcijama, organizovana je Međunarodna ekološka konferencija u Novom Sadu. Septembra mjeseca 1995. godine. Na toj međunarodnoj konferenciji, s obzirom da smo bili pod sankcijama, ipak je učestvovalo jedno 8 država. Prijavio sam svoj rad za tu konferenciju Ljudska zagađenja i posljedice. Objavljen je u drugoj knjizi taj rad i sa uvodom na engleski jezik.